ishim ti ha ishim qa sun la shul sheqa ha ishim qa ni mejal choros maja ojin ishim zapanon. Y en 2020, 1.91 millones de toneladas sat ishim sh'ayul sheqa, 90% ishim sat, 10% ishim qansat. Ishim ti aikoh ishim shol oshe mahan tsunu qashlolashi, yushin kaushkolwe koh ishim yin anma. Ishim ti kaushkolwa ishim yani otahis PayPal elwan anma hashkamikawa yelap no halye ishim yin strum al PayPal mayap kauch al otah pale ipil yin smunlang epanil oswach epanil ishim hige apish ibilkan chalata yulchos chot al mayap hatshwai kan ishim ay kan chotos yul México pohsheqa washa hebshamila biltinan snachati junte telach yumam ichame mayap te salik hak tu shuyichis tsun lashte hayb tamila bil tsun lashte yobia amun la womchosh sikle lashte yinkul poh yah bil rasmunilal hak tu shuspak ite ishimal tinan kauchial ras ei ishim yeb nanan nge yelau snime halil zapanil poh yah bil sha Tzechali los centro de origen por diversidad genética. Tzetietwanoch ayulun an eobaltu yungeyok centro de origen ye de diversidad genética yin. Centro de origen ti atpaishnawiti tsunu biulsachos almaya hach ichis tsun las ishimishim pohya bisatsunu wakanate isa te kankumte te teno te kakao te on. Hamqasi lalil to yulunqan eobalti yilal tachial speyune te aisat chostu tom anwasatsunge matotong echialnge chos. Yingshnawit te sol de la gilte yunge yalashita to centro de origen une eobal yilal tato kauchial speyune te tsun las yuanma makato aipaste sol de la gilte hakate langas tsun las tu. Tachaldu kauhilal tachial speyerte te tsun la ship o hilal ta aipaste sol de la gilte lan poste tamachin mat centro de origen oh. Un chatzete tal kauhilal yeyi has peibal anma hashkami yu peibale tu yushin skuispa anmas tsunite spagite tsunubal. Hawah kosmaiko chot al sheqa hashkami kau alom chosh yutzetet aisat.